teman-teman, mari kita tonton endaran ada Mak Pasonglo almarhum Mak Dika Matasak, Bapak Eka Tandirerum yang dilaksanakan pada hari Rabu 10 April 2024 di Kokgang, Rembon, Tanah Toraja. Mari kita saksikan. Nanay mampak sola rarana mekindo sola karena waktu besok mero pinao lakenne kuto ditupu batu merana lakenne bilangan jadi ya sudah bukan dilihat jalannya tuh roke nakaula masalah nakaula ya bangsa kita sama antara video dan Maluku. Ada itu baligo lagi pasangan ini ganti kalau kalaba yang ganti kalau kita maju. Om dari situ deh.
laba mau. Perangkap motor oke. Bay na balway. Ya, itu dari atas bagus deh. Halo Moni.
Mau kemana tuh? Ambil dulu. Itu ketutup tuh. Kasih lurus dulu. Dan duka tombinna toma abaratarak kaana si turu duka ia wayu sielena telo dongo melo tanda karambau maa songgo pemali Trudi palendu tamahan teka luak usalongia tondok oboro tondok kakin denang tedong pasuluran karambau inang sengak pangloluas sangka inang lain paatin dengan selenge si renden tala taisar rika tau tae kata pelelei lanna naisan nia toto yang tondok napi lele ia to mambela naisan taulan liliina lepongan bulan napi lele lan nusantara nalam di inia tema Allah to temo na bepek emoia te hula atau marasan usalangi moia tondok oboro ulilingi moia tondok kaken denang tedong pasuluran dia karambau rumpo bayu mo bayu sielena rumpo dodo sangkala makna umpa lele moia tongkonanna umpa pinda moia kapetindoanna belanna me tindo mo lambalum bulawanna mangimpi mo lan sani ikandau reda lalangam ni pole ia palangka manikina laun ni sumudao sondongo bulawanna la di popeng mulusau la di popeng taadu lureke untuk karua na pulang rara duka ia inde belo na rante na pebendan duka ia simbuang batu na potunan nga duka ia simbuang induk na pebendan duka ia simbuang buangin na potunan nang ia simbuang lambiri na pebendan duka lakia surat na potunan nang duka inde palangka madigina na pebendan duka
ka ia barung-barung datu napote edeke duka ia lantang atau lagi susi mo ia bayu silena temo ia dodo sangkalang makna. Tabi tu kamu do ko do lakian baik dan nak bang mo penidua iti daya duka tila naka ite pematuan talangan ke sidik-sidik bang mo iya ke sidik-sidik bang mo adilo mo to jadi tabi tu kamu do ko do dan nak bang mo penidua kita itu kasih do mi karinganan kalian kita sendok nih kalau tidak buta itu barung-barung dapina. La susi tele tabe yang na di pakete ki tuto matua ulu ya di podolo ki menteka ki ya maklik topi ki itu nasi barha ente kena ulu Yo, langsung ulun nama jangan. Bukai mike. Ya ulun na tayo. Kalian abang memukuta, kalian kami memukuta. iya sekarang dalam komite penata Pengangkat ilangan ini menurut kita. Iya. Tamai. Lalu teman-teman. Awas. Lari lang teman-teman. Awas. Iya, aja jembang ya. Nak patung biringi, patung ngaramelo nih. Iya, patung ngaramelo nih. Oh, hati-hati. Awas. Nah, dulu kalau jumbo kok. Dan ini pemadamang itu jumbo kok. Dan ini ya. Tidak. Ya, di Romelo ini tinggi
Lagi medyo na sama. Bapak daw, bapak panitia barang-barang na ito na. Dete. Ya, Terima kasih teman-teman telah menonton Endaran Ada Emak Pasarlok almarhum Mak Dika Matasak, Bapak YK Tandirerung. Tuhan memberkati kita.